Actuellement, nous sommes au centre-ville. Actuellement, nous sommes au centre-ville. Les M23 sont en train de tracasser la MONUSCO. Les M23 sont en train de tracasser la MONUSCO. Ils sont en train de demander leurs armes, mais la MONUSCO refuse de demander leurs armes, mais la MONUSCO refuse de les donner les armes. Bawanyang'anya na arma. Bawanyang'anya na arma. Okay, iyo modoka bayizanye bashaka gukuramo systeme z'ubwirinzi bw'u Rwanda. Yego ngo noneho bangize ikirere, ariko ubu M23 ibakuye ibikoresho byose na telefone zabo zikoreshwa muri satellite communication. Bivugwa ko hackers boherejwe na South Africa baca Tanzania ibaha passport binjira nka Tanzania citizen, ku buryo bamasika systeme bagakuraho waves zose. Gusa basanze abasore ba M23 bari maso. Ibikoresho babikuweho n'inzego zibifitiye ububasha, harakorwa diagnostics. So buri muntu wese ndashaka ngo iragira iti iyo modoka bayizanye bashaka gukuraho systeme z'ubwirinzi bw'u Rwanda, ngo noneho bangirize ikirere, ariko ubu M23 ibakuyeho byose na telefone zabo zikoreshwa zikoreshwa na satellite muri communication. Bivugwa ko hackers boherejwe na South Africa baca Tanzania ibaha passport binjira nka TZ cyangwa batanze nka citizen, ku buryo bamaska systeme bagakuraho waves zose. Gusa basanze abasore ba M23 bari maso. Ibikoresho babikuweho n'inzego zibifitiye ububasha, harakorwa diagnosis. Mwabibonye barimo bahungira za Tanzania, aho hari mu bihumbi 1999 2022 no 2022, sorry. So ideology bafite ya Ndayishimiye ni ideology ya kera igamije kurwanya cyangwa se gusapotinga ibyo bita ngo ni anti Tutsi cyangwa se anti Hima empire. Aba twarwanye nabo guhera, ngira ngo wenda bari hano numvise hari umuntu ushaka kuba defanda, mubaze guhera za Mobakara, Puerto Kontaura, Puerto he twarabarashe apani Burundi, baraza abakado bazi Burundi, babona ubutegetsi muri kado, ariko bakomeza ideology. Ndayishimiye ejo bundi afata ingabo azikura muri East African Community Force azishyira muri force ijya gufatanya n'intera hamwe n'abiriya byose mwagiye mubona biri muri Kongo n'uyu munsi. Ubu yabonye ko byamutsinze bigiye kumugeraho, atangiye kuvugishwa amagambo arimo avuga ngo M23 ngo yavugana ngo na leta, ngo ariko ngo ngira afite condition ngitanga, don't cease fire without any condition. Nose M23 iri muri position y'inani
y'intege nke kugira ngo ijye kunegosiya irekure iveho igende isubira inyuma. Hanyuma Ndayishimiye arumva ko afite ubwenge bwinshi ku buryo ibyo avuga tutabibona. Akora agakemu munihanganire. Reka mabwire ikintu. Ah, Ndayishimiye ibyo yakoze ni byinshi, n'ibyo ari gukora uyu munsi bishaka kubangamira amahoro ni byinshi cyane. Ahubwo icyo agomba kwitondera kandi akumva neza ko gishoboka ni uko urugamba rurimo rukomeza rugenda, ejo niyibeshya akongera kurasaho hariya akarasa kuri M23, azamenye ko atanze go ahead ku rugamba rugana i Burundi. Kandi ibyo turabikeneye kuko bariya Barundi ni bene wacu, bari mu kaga. Niyo mpamvu Ndayishimiye yabijemo. Ikindi nyanganira my brother, usoza Gabiro, usoza dufata abandi. reka nsoze muribo muratinya ubusa kuko urugamba rureruye ni ruzima kandi rumvikana. Impamvu Ndayishimiye yavuze biriya ntabwo yabivuze yibeshye, yabonye ko bigeze ku rwego rwa nyuma, arimo ajijisha amahanga ayabwira, ariko kandi n'ayo mahanga arabizi. Gabiro uherereye he? The last time Gabiro uherereye ndi mu rugo nyine hehe, mu kihe gihugu? muri Amerika. Muri Amerika. Ya uyu nguyu kuko ushobora gushyiraho iyo foto wavuze ko uri umusirikare cyangwa abayeho umusirikare batagira ngo ni umugabo uriho, bagatekereza ko biri kuvuga n'umuntu wo muri M23, ibintu baba barikodinga. Uyu ni umuturage usanzwe wo muri Amerika. Ibi ngibi bifite nk'igitekerezo uri gutanga nk'umuturage, urumva? Soza. Yes, reka nsoze. Reka mabwire impamvu Ndayishimiye yavuze biriya bintu. Ndayishimiye yabonye ko bigeze aho agomba agiye kugira ibibazo, kuko yamaze kwishora mu rugamba. Kandi wese, iyo umuntu avuze ngo umuntu yishoye mu rugamba wese, yarugize urwe. Bazariyere ubu nyine iri i Bujumbura, arimo aragerageza guchallenginga abantu ababwira ko mani urongeye uratangiye bushyashya. Concluding mpereza abandi ijambo. Ndakokundinga Godfather, nimba mwampaye ijambo mureke ndisoze. Ntabwo tuje kugutega amatwi, ntabwo ugiye gutanga discours. Next.